Салом алейкум бародарон. Пеш аз видео сар кардан ҳамин канали бародармона тавсия медиҳам. Канали бародармон Панди Рӯзгор ном дорад. Дар канали бародармон видеои исломӣ аст. Дастгирии мову шумо дар кор аст. Боқӣ Сарбаланд, Хонаобод. Видеоро тамошо кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум салом. Созам Бубой Ҳоҷи Мирзо. Ташаккур дорем. Хубен саломатӣ хуб. Вақтро намагирам як савол кунам. Ин савол фақат ҷон бидем. Аҷаҷоб, ман ҳамин Москвада блогерӣ мекунам. Блогерӣ мекунам. Оид ба бадбахтое ки ҳамин ин мина тоҷики моро фареб мекунанд. Инам тоҷикои хидмат. Масад агар тамошо карда бошен, дида бошен, ба канали Коля Таҷик гуфтани одам манам аввал. ҳастанд бародарое ки фареб мекунанд, мегӯянд ки мо права мекунем, мо исалӣ мекунем, мо паспорт мекунем, мо регистратсия мекунем. Хали пули махшара мегиранд, ай бародарои хидмат фаребшон мекунанд. Масад 20,000, 30,000, 40,000 мегиранд. Ҳеҷ кор кардаам наметавонанд, праваам намекунанд. Баъд вақте ки ӯ бародаро ки мехоҳанд пулшона гиранд, абрана телефонаи заблокир мекунанд, дигар намеёвансонанд. Баъд мо гирифтем, ҳамин фикр кардам ака ки ҳамин лицҳои ҳамин одамое ки ҳамин хел фареб мекунанд, ҳаминро нишон диҳем дар мардум ки бибинанд, ҳамин корро дигар ҳамиёда боварӣ накунанд. Баъд бисёр ҳоҷиҳо занг заданд мара, бисёр одамо қориҳо занг заданд ки изои муъмин ҳаром аст, муъмин бародари муъмин аст. ҳаминро ман гуфтам ки аз шумо хитом пурсам ки ҳамин чӣ мегӯед шумо ака? Шумо бародари азиз, ҳама одамое ки мардума фареб мекунанд, шумо агар имкон бошад, шароитатон бошад, хоб шумо ҳамвора рафта мисол нашон, ҳамон маблағ ки ҳаст, айдашон бигирем, дар ҳамон ҳаста барем битхем. Ин як райкор. Дуюм райкор ҳамин ки шумо ҳамора як бора пешакӣ огаҳӣ кунед ки агар ҳамин кортон бар намегардем ё ҳамин кор даст намекашем, дастҳои дигар масъал шумо худтона дар интернет бидем. мо шуморо мисолан аввал ин чизоро бигзаронем, баъд як бора мисол як одама фелгитави дар интернет нагзаронем. аввал ҳамо одамо бошад агар бирем ҳаққи мардума бигирем, дастшон битем ва мисол ҳамо одаморо бигем ки як тавба мекунанд, як надомат мекунанд, як пушаймонӣ мекунанд, ё ҳамин хатои кардагишон мисол як бигем пас мегарданд. агар наки алло, гӯш кестам, гап занед. гӯш кардестам. Агар ихелае ки ака мақсад ҳамин мақсади видео кардани мо ба кадом мақсад аст ки ҳамин хел бародарое ки фареб мекунанд, ин бо бародарои тоҷики хидмона мехоҳам ҳаморо нишон диҳем лицошона ки давши дар фареби дадоми аввалон нағалтанд. мақсаду амшали аяд чӣ гирифтаган, чанд кас гирифтаганда мардум амшали фареб мебиё мо тада права мекунем, мега 50,000 рублша мегира, ямоҳа оликша ака, ямоҳа якнимоҳа оликша мегира, ҳамахел наметия. Беҳад амхали бисёр шудагам, беҳад басадо, беҳад. ин видео кадан ҳамон оха хайре надора агар бигӯӣ. бале ҳамин якбора ҳамин миллати хидмона, мусалмони хидмона як таъсир кардани дар чашми дигарони дар нишон додан аст. беҳтараш ҳамин ки мардума огоҳ кунем ки содагиро даст кунанд. мисол ҳамин ки найрангиш ҳамин чизи шумо як блогер бошен, агар таблиғоту ташвиқоту ай мисол муллоҳо бигиред, ай одамои донишманд бигиред ки мардума бифаҳмонанд ки дар ҳар одам бовар накунанд, дар осула дар дасти ҳар кас натаҳанд. анай тариқ нем беҳтар мешавад. бахшиш вақти шуморо хеле гирифтам Бубой Ҳоҷи Мирзо.
میگفتن که همین کاری ما کردم همین گناه یا که نه اکا اکا گناه خیلی خیلی گناه میگم ایزای مومی حرام های مقصد ما همون آدمی را نشان دادم یکون آدمی که در نشان ندادم مقصد همون آدمی که روی خودش در ما او را نشان ندادم آدمی که مثال روی بد کتی فرید میکنه خلق خدمونا این نبود تو دیگه خدمونا درسته لیکن آدمی که فرید کنه آدمی که داره او را یک جزای وزدی نمیکنه او را با روحای تربیه هست او را تربیه کنده کن بعد انشاءالله اول ما روحای تربیه استفاده داریم این نمی آدم نمیشود بعد باید در اینترنت بزن دیگه بفهمونش که مردم که همیشه آدم هست ولی یک باره او را همین یک کمبودی کهی که همین در تلویزیون میشونش که خوبی نداره نداره نه مقصد همین گناه یا نه اکم گناه ما گناه میگیرم ها البته اوخی برای که تو همون مرحله را که ما گفتیم سنو همین آدمی که یک خطایی میکنه میگم او را بفهمون او را بشنون نصیحت کر او انشاءالله ای نصیحت ای گپ وقتی آدم در باره یعنی کار خطاش که نقطی او خودش علا که یک پشایمانی و یک خجالت هست просто я хел бародарора бо савол додем я ҳадо ҷибовои дигара гуфтанд ки муъмин бародари муъмин меган вақте ки муъмин боша агар бародарша фреб намекунад мақсадам хеле бо фатво доданд ки гуноҳ нест хайна мехостам дар ҳамин подписчикам 40,000 подписчик зиёд дорам ака ваъда кардам ки ман қати шумо гап мезанам ҳамин бобои ҳоҷи мирзо кати гап мезанам من درسته لیکن یک شیء فراموش نکنیم که همون چیزی که خودتون گفتیم ایزای مؤمن حرام یعنی بله مثال یک آدم شان و شرفش پس کردن این حرامه در میلیون نفر رو وقتی که و یک اصلاح کرده میشوه یعنی یک آدم زنا میکنه خب شر نیست که داره مثال بگیریم اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی از لاغری به اشتیایی بودن از وزن نالازمه پرستاتیت درد دل درد گرده درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید کمی از بیماری خود معلومات دهید دوره های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد